Spika wa Mbunge ya Kitui Kevin Kinengo Kinengo easya mota Mbunge nimekuendeea kukuna niw'o wa kukunikila Silikali kana oversight ya Mbunge nundu usuni ya manengetwe miao ya Kenya Katisya easya kana muma atongoi kuma county ya Kitui ta maminista na maovisa anene maendee kunyaiikya nzeke kuthiny'a Mbunge indi ndisa kuthingithika kwenisya mwanya wayo kutethya mwenende na indi Joseph Kitheka nugutwelesya. Vinanika kuende na ukusi wanguzanizi Mbunge ni akaunti ya Kitui ukaliko wotongoi wa chama cha Wiper na ingi kungudhulwa kwa munini wa Spika Christopher Nzilu yu Spika wa Mbunge ya akaunti ya Kitui Kinengo Katisya ainene ya sukulu ni wa musingi wa chuazini kuya mutha uwetikana mota Mbunge Mbunge ya akaunti ya Kitui Mathukuma wiao Mateukia kana kulikilwa ni mundu onawiva nikenda kuona kana enendi ma akaunti ya Kitui ni makwata maendee alama elite nage ula mundu enabinya wa kukunikila uthukumi wa serikali ni MCA serikali itu ya Kitui uthukuma twithia tumekunikila na wozu ni wewe witu tambunge ya Kitui na niye eshimiwa makwa maundu maziama ni nza wa Mbunge tokanzini wa Mbunge tukite kuthukuma andu ma Kitui siama kando. Ingi Spika unuviva sendero siyakana tavena kaumatwa easya na Silikali ya Kitui aiweta mota Mbunge ma Kitui uyawone kulilya ilovya siya mwenende kana nisiyatumika unuva ilite ahikanya amwe maminista ma gavana Malombe ondumu na directors alau Kuweta tamekuiva mabloga ma mitandao kumanenia na ina kiki isa umatulia ngo uyani wo. Serikali itu ya Kitui ila etongoizwe ni Dr. Julius Malombe na Mbunge yitu twina ngwatano nene muno inebe kindu kithuku kikwikwa ba serikali yitu ya Kitui na kiuni ngwete aba mutha ikwitha ninyi MCA wakele wa mutha winie kuona ila team governor OCA ya kuthukuma namyo kwanzia mawaziri kuka ma chief officer kuka ward admin kuka ward development committee na nzama ingi mbingi chazobizwe ukwiza kwithia chisese ngavana kumusesea ukwithia mwamisi ndamona ukwiza kwithia maendee makwa kuno mutha menie kwaza nimo metie na ake mwamisi niwe aza kuwe otondo ngavana Malombe aza kuwe nenda kuya timu executive maninge MCA ndaya so nyeta Kinengo na isye nga ninge MCA makwa vinya onakabanga buwa ukwithia matinda membwite azume katika executive moningi mambloggers mbeza makwata Kinengo ni muthuku ikwithia amenda kuya tukiliti menda kuembeza sienyu contractor aningwe wea bandu bala athukumeneza othukuma nai na twaneta MCA twanena makwata ya thuku mwenda tukilie ithe tuikilia ndito siagini kwati kwamba uni munini wa mukuni wa mutalisa Mbungeni isu muthengi ndagera ulona ke uwetikana mo Mathukuma na Spika wa Kitui kwikithia maundu ni matwaiwa undu vailite Mbungeni ya Kitui Mateukia mundu onawiva. Na wananchi wangu wa Kitui wacheni niwaambie Kitui sasa hivi ina uongozi tofauti. Si wale MCA walikuwa wanachaguliwa hapa awali. Sisi si watu wa matumbo, sisi si watu wa kununuliwa na shilingi 2. Sisi tulichaguliwa na kura na wananchi na tutahakikisha mali ya mwananchi imekuja kwa wananchi. Na watu wanambeza kijana mdogo Kinengo ambaye ameongoza assembly, the youngest speaker in the entire country, in the entire world. Ati unamrushia mkono namna hii, unambeza. Wewe unapigana na Daudi na wewe Goliathi lazima utakufa na mayo mawili. Na kepe na malonza ulona dhamiwira minisa muveani wangwatanio ya nthi sya ilembeta ya Afrika ya umiloni wa sua na nthi numu niwenda Mbunge ya Kitui kuthukuma kwa vomwe kuna andu ma Kitui. Ndeto sya kikwa tombauni Dr. Isaac Kalua wa chama cha JTAP. Na muikwata na Mbunge ya Kitui muthukume ningwiwa kuona tu maundu lakini nyinyi ndio mnajua, nyinyi ndio maprofesa, lakini ningependa kusema mujaribu haraka msolve hizo problem ili maendeleo yasikwame. Ethwa bino unengetwe atongoi eyumie kukuna kwanza yanzeo eyumie kwika kila kitono tuma ngai ewa moyo withukuma andu make na ethwa be kindu kimwe andu mokamba twaile kukitania na twaile kwika na bidii ni kutetheesya kwika andu mokamba andu maitu ala tusiane iwe namo
nesa. Joseph Kiteka ngilivote vilingi wa mauvoo Mutongoi TV.